Makwakwa ngihambe naye yabo Makwakwa wayetakiwe wadokulethela sikhiya Makwakwa before ufika abangadi ukuthi utabe khona wena kimi bese awusayithi ukuthi Makwakwa kungethe sikhiya yes ukhanza silastolo mina nasikhumba ngibita sikhumba atoyifaka zalendaba sayikhuluma liviki lephelile lapha iyaphela indaba wabo kathiwa akuhambi kufunwa lo sitokhuluma le ndaba sitolo sinasisebenza ngoba unkingwa noma amabhanisi ukuthi akubona okay usebenzekile lokwangu phinde indutami futhi angadebi angathengisi kwamuntu kwakhe lona indlu lokuphela liyayifuna kuphela nangena la store ufakile man angimtshela ukuthi abona kufika lo kwa commission company ufike uyamnika iphepha certificate siyasho certificate ukuthi sitolo sabani nasi khona lamaphepha nasi certificate sale store sibhaliwe lama unyimbuzi Bongane Simelane ngimnoyo lo mbona la Josi register of companies angibona isignature ke phala nami ikho signature phela nayi lo ifuna kona ikhona kule le ke phela le abela onke ama signature ayibi certificate signature le hand over ikhona le paper hand over ndakuvetele office la ndakuvetele office lapho uthi namhlanje engakade phansi because iyalahleka ngiyakuthatha ke lokho ngithi sitolo nakufika la ngikhipha tonke into ta babemkhwela ngikhiphela ngaphandle esitolo ufaka into letinje uyathi moyiphi ngalo kuthi phela letinto athi sitolo le store sami so letinto takhena ngathi mina ngicela ngathi mina mkhwela ngicela ukuthi ngoba ngizothatha emadodza ngendlu angithengisele into yakho le mali yonke ngunike kwathi yena akafuna into takhe ithengiswe la store ngathi ke mina nangabe kuyaphula lokho mkhwela thatha into takho wathi thatha ke wakhala ukuthi khanze sethi show wanikwa kusikhumba ngathi ukuthi beyinda but angikho lapho umbuto wami nene nginawo njengawo njengomfo wemthetho wena kuyenteka yini umfuna ngabe ekhaya kakhe akekho bese seniyeda nentawuvula ekhaya kakhe just because ninabe sense akuhlale omnye umuntu lapho la kuphela uthi sikhiya usithethe kumakwakho I think engadipenda mara nje nangabe ugrand ngiyajabulisa nami ngisangenza ngishumayela manje namhlanje ngivangathi ngaba ngimi nje ngoba abantu bakhatha ukuthi sonke isikhathi mabakubona ngumfundisi nje hayi namhlanje sengibe nje ngimi ngiphume nje ngiyohlola abangani bami lebe ngiphila nabo ya ngoba na Jesu phela bebaphuma uyohlola nabo Zakewu uyabona bamfuna bebathathela kungathi kanjani nakuthi ke obuye benindlela manje wena ngathi angiyeke okwendi lo ngokuvakashela soyabluza noma sekukhona lo mfana lo mshalo umfolile khambani kunomfana imfa egcina lengicabanga emqomthweni nami hayi kuseba mfana bombatani khamba kahle konke mane ninginga esitoko konekani ubona ngena Mbali ufuna ndawe no sicela umuntu etothenga ama chips ama chips yona phela umuntu umuntu asilima nembala ngisiyumfana ucela umfu ini ngumfu lo ubhisimanda oh wena siyajola wena ushimfana endlini umshiyele kujola kuhlala wente kanjena nje akusijola lo yini utshela kumbonini ngibamba yini ucela kaya nijola kubamba umfu yini ngoba phela nyelo ngitshela ukuthi udate wena ufunani la ufike ngani ngitothenga phela mina nasitolo lesembalo evayini sitolo lesilokuthi angavami ukuthenga lana kusho ukuthi akufanele ngide ngitothenga nami lana njengawo bonke bamba sengibona wena uhletini emfana esicela akusiko nje umbuka sicela ngiyacela shema think akusiyo nje umbuka ini wena ubhizi ngefoni kwani ubhizi ngani chera wena unengcina malanayo yabafethi ngenzaleyo unengcina malanayo yabafethi ngenzaleyo baba la fiti nalabagobela bathawaboni lufa yamsamo ulengcina malanayo bangisale nalena ngihamba ngifuna sifundisami masibadlala ngami
Sawubona. Imbalini wabona abafana lenibhizi ngabo. Sicela angijona. Ngimbuthi umbuthi engivusele. Mbali. Sawubona Msomakwa. Angiphelile mina. Unjani Msomakwa? Right. Makwakwa makakhipha lekhaya. Ufundisa sinawufika eKhanzakani bahleli awubavuseli. Angeke ngimvusele umuntu ngimkhanza ahlekile ngimfana. Ukufundiswa ngamakwakwa lo. Ngikuvuselela ini ukuthi utoqhubeka vele uqhubeke nalo mfana. Ngoba phela hlukana nemfana phasi wena ufunani la. Wena ngiyakubuta nawe ungitshela ukuthi ngizabatami ukuthi ngimphana amakwakwa ini ngikubuta ukuthi ngani naye. Mbani. Mboyo. Uyini la story? Uyini kuphi? La story. Uyini esitolo? Ngingibani. Yini la story? Mina ngizabatha zesitolo. Lalela ke lalela. Angenelani futhi ngizabatha zesitolo. Lalela kusakuthinta kulalela. Benza ke. Ngicela kumchaza. Mbali. Ukuhlulile. Ubambe njani kufasekhetana. Lalela ngiyakuchazela. Senginja. Lalela ngiyakuchazela. La sicala. Lesitolo lesi. Ngilele sondla wena. Ngangondliwa tolo. Sondle bakwa. Mina ngondliwa tolo nyalo mbali. Sondle makwakwa. No, thing is ngiyawona ufuna ngiyosebenta unasicala kansi la. Uthini kimnyalo wena uthi uyasebenza wena nyalo. Lalela. Lesitolo lesi. Manager waso. Lalahle naye. Umphathi walesitolo. Sikhuluma indzaba yalesitoko sala sitolo. And wena Ingonekwane umanager wena. lalela ke nabi inganekwane yathi ingane utayibona phi? Ngitsina sophuma wena la. Security. Oh. Security imbali. Mbali. Manager wena. Mbali. Sicela ngizame. Manager wena mina ngani? Phani bengitobonda njani mfanami? Ngibonda njani? Awufuna ukusebenza awufuna ngentela uhlala ukuvalela nje lekhaya mina. Wena utshela mina ukuthi ngicashe umuntu uphindze ngimbhadale ngemali yami ukuthi wena ufuna kusebenza kahle. Ufuna kusebenza kahle uthi wendani ngele yakho imali. Ene futhi ungimanager kusukela nini wena ngoba wena wahlala usekhaya? Mbali. Umanager nini wena? Mbali. Oh nine maseni hide lempweni yendako lana nikhayida ngabo manager ngetitolo ngekuthi ngiyondliwa Mbali. ngekubite ma security Mbali. Mbali. Ngicela boyfriend wakho wasolva is. Nani cheboss? Nengifumele naye la. Thina sitawukhuluma naso sicethele ukusutha lenikade yakho. nesibinzi ngibambela Mbali. ngibambela ini Mbali. sala na boss wakho hayi ngiyaphumela mina ngidinga ma security mina ungiyeke sala na boss wakho mina ngidinga mali angisona sijona nabo boss ngibhizi ke nabo boss. Sisha mphathi yathi ngiyagcolisa ngasokwendekile angathi sicala ukuthi uvelephi ngicela manje ungicolele. Mbali. Senawe la ngisusa ngisusa le makhale. Ufuna ukukhumbula ukuthi wawini before. Cha. Athi ansiza watakho temjolo. Itasibangele nje. Kwanyalo. Excuse me. Kwanyalo lo mfana wakho lo. Lo sicala. Eish. Ngithuswa ifluma. Lo mfana wakho lo kuseke fikela. So yathi ukuthi sena sesenza. Kusibeka phi lokuthi? Ukubeka phi wena? That's why wena mphathi bengisho ukuthi nje mathi ngicela nje ngamane ungicolele. Sami yathi lo kwendekile nambe ngagazi bengingathi ngisho bengicanisela usemsebentini. Cause vele ngihlale ngibaleka vele intala umuntu okhuluma ngayo. Yathi ukuthi nyalo mina sengiforced. Ukuthi sicalo kumkhweshisa endleleni. Kanjani? Sengiforced phela ukuthi sicalo abone ukuthi uyoluse emadala because ngiyabona ukuthi unenkulumo, unembono, unetalent, unemdlandla. Angaba nalo dlandla, angaba dlodile lento lomfana. Lelikhuthele. Ngiyona mpilo leyo loyifunayo. Cha.
ngicama nongikolele shem baba yathi angeze kwente ngiyokhuluma naye sicale ifavor ufuna ukuthi ngikhulume naye angibashije naye ukuthi beyasangenwe yiyo bese ngicela nje ungendi info leyo etambisa ngicela ukuthi umeke sure ukuthi lesitoko lesingenile lapha usibala sonke ama-returns la akhona by the end of the day ngifuna kuphuma naso lesitoko because ngiyahamba in the next 2 hours indzaba yakhona sicala ngiyaxolisa it's a long way and ayikapheli so sort yourself out ngabuya ufuna tiya bese ngikwendela tiya right hamba wena store seyini nje kunatha litiya nje utongisukela ngetinkinga takho nje uyangibona ngizama kunatha litiya wangena uhefta uthatha situlu hlale phansi utekela lokhu hefteli utongichazela kahle ungangitsheli nje timbo letongikhuma ngiyekele litiya lami limnanzina kangaka imali wena bowati ukuthi Mbali manager hayibo ini muphi ke yena lo walakhaya lo lakhaya mina ngiyakubuta ukuthi maka manager wena hayi man uthi ubone kahle ngibone kahle make bengicabanga ukuthi maybe bayajola nalomuntu mfle ngimkhanze nayo efayini uyadla mfethu labathi ngibagwinya imbuzi hayibo ngifika le makungamati magwinya imbuzi nami ngikhule nje baba ngicocela ngaye nje story takhe manje uyatisola angilalela sengilekele nalezi uthi wena makoti umkhanze store namagwinya imbuzi bahledi umfana yena uku ngiko ke nami lengibute kona ke mama ngiko ke leni ngibute kona ukuthi umfana yena umshiya phi yena ke mase kaqale kumanage ngoba yena kimi wathi kuphela kulamalanga uyohlala ngale uyohlala ngale ngini yakhe kanti ubalekela lokuthi yena ungena etitola manager mina nekuthi yena uyasebenza uyamanage angathi wena lo magwinya imbuzi lo uthi umanager naye uyabathanza abamfula basikade musa kodwa ugcina ba manager naye. Channel Maswati is regulated by the Eswatini Communications Commission through the Broadcasting Code and Broadcasting Guidelines. Under these instruments, the station commits to broadcasting information and news that have been fact-checked, as well as programs and content in respectful language with no elements of hate speech and with no elements of violence or sexual activity. If you hear any unsuitable content on the station, you have a right to voice your complaints with the station management. Should you not be satisfied with the response or action taken, you can escalate your complaint to the Communications Commission at PO Box 7811 Mbabane or call 2406 7000 or send an email to info@esccom.org.sc. Visit www.esccom.org.sc for more information. bathi ngibophisa abantu balomango lokusho ukuthi mina njengoba ngisicashi kwangakafanele mina ngiyoreport abucala Yena sibanga Sange sebazo bangisi uthuni lapho iboy kuno 2 years ngambulile mama ngoba bafundisa abakhona ukuya le majwaleni balanze abantu ngakho ke wena unene ngiyacela ukuthi bonke labangivaka emhlabeni abakuthathe lokuthi ukuthula kukhona emhlabeni afishale mina ngicela ukuthula lishonile amasokla amahle kasimze sinamukele sinvuselele uhlelweni ibibekele sive we don't need kufa la Eswatini nje mako akasuse lento yakhe emakhofini whatever yini wena mbukeli longakusho kuleni ndzaba lesikhulumisa lomuhla asebeme abantu ukuthi nabalwa timpitabo bese bafuna ukudvunga emaswati tingqondo ayikho lento lesikhuluma ngayo lena ngeke yenteke methula ngoba Ekhaya lalela
leli vangeli ekhaya bukela leli vangeli awuleli vangeli abokhokho awukanya phupho lami awukanye uphupha awu nina bakangwane ningasaphuthelwa njalo ngelisonto ngayo insimbi yesiphuhlongo livangeli labokhokho litabe lifikile lifenjwa lifunzwa ngiso sathi saseswatini makhanya ngiphinde ngilithi ba ngilikhanyisa liphupho noma kanjani ingqondo etawukhula lobo ekukhanza ukuthi ke besolwe ngiyo ngine tinyanga netangoma sonzelani kuze ndobona ukuthi ke akusilo liphutha konke kwenta kwenu kuliqiniso njengoba nani nithi dalo lethi singekile ukuthi libe khona la mhlabeni lathi ba Emavi mina ngiyasola ukuthi vele khona laba kwendawo laba mhlaba ngoba angeke mbali abe manager kanjani phela mbali bekasula ngasebenzi basula ngasebenzi uqale nini kusebenzela ukuthi ukhuphule nini esikhundleni njani nalo msebenzi yena nakawuthola akasitsheli thina lakha ukuthi imake lana sengiyasebenza nanawo akakutshela la bahleza sibangela umsimbathi yena ufuna umuntu lo osebenza ngiyasola ukuthi vele ufuna umuntu lo osebenza make ngikona lo bekafuna lokuthi yena atoshiya lo mfana nalo mfu atohamba ayokwenda letimfu latendako leti hayi tawufuna umiyekelise ngoba magwinya imbuzi lo nangiva nje mahemhema akhe nalokungamadi kahle ebusweni bathe amamfombatana vele uyawathanza nafika lapha esitolo watshe ukuthi udaba ngimanager amenenje kwawona ke lamanfombatane imake mina yabona abamhlaba ngibabonile na indlela bebahleti ngayo lapha ukuthi hayi man something lana le majoni bayekeleleni ngoba ngabe ufake esibhakela bangitele ama security angithi vele mangabe khona make lokufihlako uba mekhasho ukuthi vela ngithola ugade vele ngoke ke la hayi utawubuya lo mfombatana lakhe utawuchaza utawukhetha ukuthi uhlala lakha abe ngumakoti mina nje ngiva buhlungu ukuthi apayikisha ukhethana ngiva buhlungu kakhulu maye ukuthi nguwe lana bophezulu ngibambisa umhlangano lana ungcinzetela ukuthi angicasha umuntu lana vele lotolekelela lo mhlona umfana unjanjani ini uyabona nani ke mfanami ngathethiswa ngibaba wakho mina lana baba wakho angithethisa ukuthi mina ngeke lamba la gcoke emabhluku ngathi angifundi ukuthi ahambe aye ngaphandle wobona lamanye amabhotsi ngancenga kwathethiswana kwasani ngancenga ngakuncana nawo ngathi kufuna sisale sihamba phela siye ekhaya siyobika ngalokuphelele ukuthi wethu umakoti kanti uyenda itempo leti nabe yandakulekelela mfanami kufuna simbambe nje ndakulekelela nangabe uyamhlula yamsaba mina uyathi ukuthi angimsaba ndawukhuluma naye nje ngeke ngisabe mbali mina mama ngeke nje mina nje kwanyalo nje nyalo nje ungashiyele esitolo imali fanele lo muntu ngabe mina ngimkhanzela ekhaya phela ngoba uyati ukuthi wonini nangabe usesesitolo ngiyaliyekela ngaleli tyasihamba sambe ngiyobona ngifuna ukuva kahle siyasele ngifuna ukuva kahle Hi baby. Hi baby. How? Njani baby? Njani ina ukheshe yambi kwami ngiyenyise nokunyanyisa mbala. Nje angeke nje kubanjwa nguwe mina. Ubuya kubamba umagwinya imbuso otobambana nami ya. Mokhuluma nami. Ngihlaleleni phasa awume. Okay, ngiyaxolisa. Yini socethe ngamagwinya imbuso ofuna nami. Wena siqala nje ukukhuluma nje nemfana noma zivusa ngijana naye. Yini ke ngayo? Yini ke ngiyakutshela nje umboss wami. Uyasebenza. Yebo. Awungitsheli mina. Mangitshela kanjani? But ungitshela kanjani? Yebo. Hayi wena, letinye timfu yakhona ungitshela ukuthi fanele ngicashe boneni, but nje mase kuthiwa nyalo sekhulunywa ngemsebenzi awukhona nje ungasonzeli manje lapho ke. Awume hawu. Nganini ke ngicolelele ini? Uthi wena uyacheat. Ngitshitha nabasa ngoba ngithula emsebenzini. Emsebenzini? Embali mina angiunderstand ukuthi wena sosebenza kanjani ungatshela ishona mali lo ngenani. Nama olakhaya sibethwe nguwe vele. No, ngiyacela u-understand. Yini? Ungiunderstand yini awume. Awume mbali. Akusilo tonke itimbo futhi lesothwa ngalendlela lena. Ngicela okay ngiyochaza ukuthi kwenzeke. Yebo. Ema ngicela utova ukuthi uthini nya. Utshele make. Phela vele ngimtshelile.
Ngani ngicabanga ukuthi sendaweni lana Mfana. Sikasithatheleni make manje besiboka ukuthi uyatripha. Phela vele siphethwe nguye la khaya. Angeke siphathwe nguye. Ngikho ngisangisawo mina lokuqala. Wena nje make bathi go nawe uyahamba. Wena nje hlala ngemuva kuthosa ngempumulo. This is why I look for a job. Ngithwasa ngempumulo mina. Mina sengithwasa ngempumulo. Hayibo. Hayi wena. Hayi. Khona umntwana nje ngithwasa ngempumulo. Yini? Ngiva ngiqhamuka nje kamareni ngivuswa ngini ukuthi ninemithi ngidonsana ngempumulo. Angikhohisana nangitafula ngitoma lambi kwakho utongibu. Yini ngini? Uthi kunjani? Ubuyaphi? Umntukulu wami nje mfeqala. Ulele bo. Ngikulalele khona. Ubuyaphi nje wena? Ngiyathenga mathematics mami. Ngasho kumele ngipheke. Ngipopayi. Mina kumele ngipheke. Ngimdola mina lokungibona ngimdzala ngingaka ngikutalele ngisho imfotho. Ubeyothenga mathematics leka amagwini imbuzi. Wena. Yekela sicanyana ukhuluma nami lona uthulile nje. Ucela kumncingile Mosi. Kuthini? Kuthi angangitshela abelethe imfihlo. Ngiyama ke angeke understand nje makathi ngidinga embamba lomsebenzi. Ngosicala angisithi. Okay, mawuthi umsebenzi wena ushiri ngani? Awusitsheli ngani? Shothi wena. Shothi unyonyuba tinto takho. Unyonyuba nje vele tinto takho. Ishaya iqethe vele mfana uyiqedile nje lapho lona. Ngathi ngani ukuthi khona lokunye longifihlela wona nyaka. Angakubulala lo angasiqeda sonke la khaya lo. Nanya lo ngathi manje ukuthi khona lo mplana kunalo magwini imbuzi wakho ngalomphana. Wena uyomanage. Uqaleni lesitolo ngoba ngathi nokuthi uqaleni ngiva bathi ungumanager wena. Sengumanager. Kathi ngicabanga ngingasicala wangikhipha le. Bengisebunalex ngikhona mehlu wangikhipha. Wena ke ngiko le pressure levo ukufana nomphana ngiloko ukuthi vele wena ungasebenzi bese senza lo. Wena futhi umsebenzi. Yebo awufuni umsebenzi wena vele ufuna abafana. Awuthi bese soba business nabafana. Akukhulumi nawe make ngikhuluma ngisho kanjalo ngoba badala lana bani la. Wena makwambani wena kanungwane. Ungwane. Ngizele khaya ngizele le khona. Ngizela wena. Ngizela wena ku. Kanungula. Lakhane nondliwa ngimi lo. The fact ukuthi mina ngiyana khona naye lomphana ngiyakhona ukuthi umphana ahambe ngiyakhona ukuthi umphana ahambe abe namanabukele ngimi wena wendani nix noma kwakho kude manje yendawo wena uthi phela ngendawo mina sekusithi kangaka mbali ukuthi phela ngendawo ngiyabo babona umphambatana lona mina bhuti wami ngiyacabangela everything ngiyacabangela uya kwami la ngacabanga ngihlinga yami mhla unayo noma gwinye imbuzi loba ngamati emakoti awu mine ukhuluma nami kanje ukhuluma nami kanje nawe emva kwayo yonke lenkinga lo ngifake kinyaka lo ngifake kiyo namuhla ngijikela wena ema ngasheshe nangirelana nawe ngikulwele kanjani angirelana nawe ongelelana nabani ukunyaka ongelelana nabani ngisekhayekile yebo siphathwa ngwela khanya lokho ngitshela thina ukuthi ongelelana la khaya ngimlothanga ukudla la khaya ke sibona bakho futhi akuthenga ukudla nawe futhi ngoba ungijwala kabi ungithothi mina bani babe sojwala embali mama bese sole ngakhuluma nje binzi binzi utothile abatali bami la khaya nasi sequmgwaqo sitomhlolele emntini wami Jehova ngani ngibani wena lalela nasi bengithi ungibale enhla awusiyo le enhla ngathi ngilele emnyama mina bengithi ured unengcina malangnayo yeba fethi nyanzaleyo unengcina malangnayo yeba fethi nyanzaleyo baba la fiti na la bakobela bathaba boni lufa yamsamo ulengcina malangnayo ulengcina malangnayo bangisale nalena hamba mfuna sithuni sami masibadlala ngami